Kalaya kan hi iswa kalau reklang para cross tu atluk na muna ni kalaya hian atlu kecuan cross pu zelin kalau reklang lam apa na kecuan kalaya hian kalau zelin Helaya hian atlu le hemi ain hei biak idan da zela helaya hian cross ka an put sak ta chuan helaya hian station number 5 so station number 5 where there was one more disciple where they Simon. There are na cross putsa like hani it's one good road hey kong hinuam tak main an siama atlu na huna khatikhan le akal kong khan chin chi zela it's one hey kong te po hey a chho kan hei te hi kul khala ni jo selai kul bang khala ni heng lai hian cross ri tak puin kan la le so krista kha kan ri tlang padin akal ani na hian kal ri tlang padin kan kal mek ani hei mi hing hi an lo tam to khop mai ti hian kan ho hi lung rất kha ani I paid money for the cross. She has paid for that. hian hin rang kanomi ten an ron to and explain ta hian he Iswaha cross moving railway station number 8 and the station number hi an pe zelan pek chan ta hi chu an fe lawa chuan hei ke ni po kan han chho vele zel photanga e poimo chho em vek mai ni lai kong hi cái này cân sầu dễ là cái lại công thì hi hun lại thì chuan công đuông tập anh đi đón lợn thì cái phía ta công của cross put na kong kha a thui le mai ei kan kal chho zel a mun te po he lo chep ta ra ti hian